Thando zami uma sibuka sifundo sethu sokuqala kunezinto ezimbalwa engifisa ukuba sihlale kuzona. Uma siya kulesi sifundo uAnna uyasuka eShilo uma beqeda ukudla ukhuphukela endaweni ayohlala phambi kwenkosi akhuleke. Yoqala engifuna ukuhlala kuyona, siyayazi indaba kaHana noPhenina ukuthi uHana noPhenina bagane uElkana. UNkulunkulu wambusisa uPhenina ngabantwana, kodwa uHana wamvala isibeletho. Kwesinye isikhathi besimswela uPhenina empilweni zethu, besimswela umuntu ozobukisa ngathi, besimswela umuntu ozosikhombisa ububula bethu, besimswela umuntu ozosikhumbuzisa how useless, how worthless we are. Ngoba kwesinye isikhathi uma sihlala nabantu abahlezi besiduduza, abahlezi besincoma, abahlezi bebona okuhle, sihlezi sitshela ukuthi yonke into hamba kahle. Ngiyaye ngithi mina ave ingozi umuntu who surrounds himself ngabantu abamkhothamelayo, abavuma yonke into ayishoyo, angabi khona nonesibindi sokuthi engathi lokho sukusho akusahambi kahle. Ngoba kuqonda ukuthi noma usuya emgodini bayasaba abantu ukukutshela. Ziningi izinto eziqhamuka ngesigaba esinjalo. Khona abanye abantu abasatshwayo, khona abanye abantu abakutshela kahle kamhlophe cela ukuqoshamisa angibhedelwa mina. Khona abanye abantu abazokuxoxela angeneki mina. Bonke labo bantu nalo lonke lolo hlobo lwabantu akuve kwingozi ukubashiya benjalo, ngoba noma izinto sezonakala asasomtshela kanjani. Uthola ukuthi wonke umuntu uyabona, kodwa akekho nesibindi sokuyomxoxela ukuthi hayibo nakusekonakala. Ngiyambonga uPhenina. Kwesinye isikhathi ngiyaye ngithi ngiyambonga uNkulunkulu for all the people who closed the door at me. Ngiyambonga uNkulunkulu uma kukhona izinto engiyicelile wanqaba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuhluleka, because every time I failed and I never gave up, I learned something new about myself. Khona into engiyithandayo ngoHana. uHana uthi meshiya ukudla, eshiya uElkana, eshiya uPhenina, akayi kumakhelwane, akayi ukuyoxoxa ukuthi nimbona nje usibanibani ave ngiphatha kabi, nimbona nje usibanibani ave ngizonda, nibabona nje laba bahlangana ngegama lami. Kukusiza ngani ukuyokhuluma ngabo? Kungisiza ngani ukuyotshela abantu how bad they are? Yes, mhlambe kuzongiduduza ngoba bazongizwela, mhlambe kuzongiduduza ngoba they will give me an ear. Kodwa vengozi umuntu ohleba naye, ngoba one day uzothi usuka abatshela abantu nimbona nje usibanibani
ave bemhluphe emshadweni. Nimbona nje usibanibani akanayo nemali yokufaka ingane esikoleni. Nimbona nje usibanibani seshiwe indoda. Nimbona nje usibanibani nakubo abamfuni. Wakwaxabana nomuntu othandana naye noma oshade naye wakuthuka ngezinto abazenza kuwena kimi engazazi eyixoxelo wena. Wakwathukwa ngezinto abantu ebengeke bazazi uma wena bewungawuvulanga umlomo. Yangithinta mina wana. Yesu uyakhala kodwa akakhali kumakhelwane, akakhali kumngani, akakhali esihlotsheni. Kwesinye isikhathi ubomsaba u-shoulder to lean on. Kwesinye isikhathi ubomsaba umuntu you go to vent. Ngoba kusibo bonke abalalele abakuthanda ngenhliziyo emhlophe. Abanye balalele ukuze bacreate, bathole indaba abazongena ngazo kwenye indawo ngawe. Akusiye wonke umuntu oza kuwena esibhedlela ugula ozokubheka ngoba ethanda. Omunye uza kuwena ezobona ukuze abuyele emuva abatshele ukuthi sekunjani. Point yesithathu engiyithandayo eyenziwa uHana lithi izwi likaNkulunkulu wakhuphukela entabeni. She was deeply distressed. She wept bitterly. Ngiyamsaba umuntu okhuleka ekhala inyembezi ngenxa yami. Ngiyamsaba umuntu oyaNkulunkulu ekhala isibibithwane. Membuza uJehova kwenze njani? Athi usibanibani uyangihlupha emsebenzini, usibanibani uyangihlupha emshadweni, usibanibani uyangihlupha emhlanganweni, usibanibani uyangihlupha ekhaya, usibanibani wenza ukuthi. Ngiyamsaba umuntu onjalo, because it means lowo muntu uma eyaNkulunkulu uhlezi kugcwele inyembezi. uHana uma eyaNkulunkulu uthi umpostoli Pawuli kufika isikhathi la amazwi engakwazi ukuphimisela, athi kodwa umoya kaNkulunkulu uyasikhulekela. Kodwa uHana ngibuka engasakhulekelwa umoya nje phela, kodwa inyembezi seyibika konke uNkulunkulu. Point number 4 engithintayo, uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kukaHana. uNkulunkulu uyamphendula uHana, kodwa enhlizweni yami kuthi mhlambe uNkulunkulu ufuna ukukhombisa uPhenina ukuthi ungajabuli ngamsitha sami ngoba ngiwile, ngelinye ilanga ngiyavuka. Yodwa inkonzo ehlala kumina, ngehlezi nje, ngehlezi ngiyinhlekisa, ngehlezi ngihlupheka, ngehlezi ngikhala, ngehlezi ngiyi-point of reference. Bonke abantu abafunayo anombuke nje usibanibani wayenje kodwa manje usenje. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu akayiphendula imikhuleko yethu ngoba nakhu sihambe kahle, akayiphendula imikhuleko yethu ngoba nakhu singamagagu, akayiphendula imikhuleko yethu ngoba nakhu sinobuciko, kodwa uyayiphendula imikhuleko yethu khona isitha sizokwazi ukuthi usayinkosi. Uyabuza.